nongeye kugwikaze wo bukomeje kubana natwe mu makuru yacu agezweho gatanu kuri gatanu. Reka nongere mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza. Turi ku itariki ya 23 ukwezi n'ukwa kane 2025 tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho muri ya masandaza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndakubwira ko perezida w'iki gihugu Donald Trump yongeye gukora abanyekongo, avuga ko atazi Kongo icyari cyo. Ndakubwira ko kandi muri Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré yongeye gusimbuka coup d'etat, mu gihe kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda General Nzabamwita yatanze ibyangombwa byo guhagararira igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burusiya, nkuko tugiye kubirambura muri amakuru ku buryo ubu urambuye. Mbere ko dutangira inkuru zacu ku buryo bugezweho gatanu kuri gatanu, ujya munsi y'iyo video epfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe na kandi kunzogera iri hirya yo kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wamenya byinshi bitandukanye mu makuru agezweho tugutegurira gatanu kuri gatanu. Reka duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turahera kuri perezida w'iki gihugu Donald Trump. Akaba rero yongeye gukora mu jisho abanyekongo, atangaza ko atazi icyo Kongo ari cyo, usibye kuba yumva ko abantu benshi rero bahava binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko yabigarutse. Trump kandi akaba yabitangaje ku wa mbere ushize agaruka ku kibazo cy'abimukira mu kiganiro yagiranye rero na Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'Ubutaliyani witwa Giorgia Meloni uri mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nama kandi yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko umubare munini w'abimukira bava muri Kongo bajya muri Amerika. Yavuze ko rero ibihugu byafunguye rero abagizi banabi bava muri ibyo rero bakoherezwa cyangwa se bakoherezwa rero muri Amerika. Trump kandi yagize ati urabizi bafunguye amagereza Georgia ku isi yose, rero ikindi kandi barabarekuye hatari muri Amerika y'Epfo gusa, ku isi yose, Kongo rero na Afrika. Abantu benshi baturuka muri Kongo, sinzi icyari cyo, ariko rero baturutse muri Kongo nkuko yakomeje kugenda abigaruka. Ikinshasa kandi aho abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi by'ubukungu, ayo magambo ya Trump yongeye kubakora gushora, mu gihe kandi iki gihugu gishaka guha amabuye y'agaciro Amerika, nayo rero ikagifasha ndetse no kugarura umutekano mu burasirazuba bwacyo bwashigishwe rero n'intambara. Jonathan kandi Bawolo utuye mu murwa mukuru avugana na African News yagize ati rero igihugu cyacu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cyiza kiri hagati mu mugabane wa Afrika. Turi igihugu gikize cyane ku buryo tutikunda kandi ntidutoteza abanyamahanga mu mihanda ngo tubasabe ibyangombwa byabo. Kuri we rero aya magambo ya Trump agaragaza ukuntu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikunze gufatwa akenshi igereranywa n'ubukene ndetse n'amakimbirane, ariko ngo bikaba biri kure kandi y'ukuri kwa buri munsi kw'abanyekongo benshi, nkuko uyu munyekongo we bwe ku giti cye yakomeje kugenda abigaruka. Repubulika kandi ya Demokarasi ya Kongo nubwo ifite ibibazo by'ubukungu na politike, ni kimwe mu bihugu bikungahaye cyane ku isi mu bijyanye n'umutungo kamere, amabuye y'agaciro nka Korbarero cyangwa se Cobalt, Copper ndetse na Lithium, ndetse kandi akaba ari ingenzi ku nganda zo ku isi cyane cyane iz'ikoranabuhanga ndetse n'ingufu. Nyamara kandi imicungire mibi y'uyu mutungo ituma abanyekongo bakomeza kuba mu bukene bukabije. Amagambo kandi ya Donald Trump ntabwo rero atandukanye cyane n'ayakunze gutanga kuri Afrika. Muri Werurwe kandi umwaka ushize nabwo yavuze ko Lesotho ari igihugu kitazwi, anenga imfashanyo kandi Amerika yohereza mu bihugu nk'ibyo ngibyo. Trump kandi ndetse yigeze gutangaza ko ku mugaragaro ko umuperezida rukumbi yemera muri Afrika ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida Paul Kagame wenyine, kuko rero ari we wakoreye igihugu cye ibintu bigaragara nk'uko perezida Donald Trump yakomeje kugenda abigaruka. Gutangaza rero ko atazi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atazi icyari cyo, ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane, mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi mu mishyikirano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurebera hamwe uburyo babyaza amahirwe byinshi bitandukanye rero birimo ishoramari ndetse n'ibikorwa bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza kuba yakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko mu gihe kandi bisa nkaho ari ubugurane bw'umutekano ku banyekongo ndetse kandi no kugarura amahoro ku birebana n'abanyamerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese rero aya magambo ya Trump kwaba ari ukwigiza nkana ku banyekongo, cyangwa yaba ari amagambo yo kugira byinshi atandukana cyangwa se atangaza ariko by'umwihariko birebana n'abimukira? Reka rero tujya muri Burkina Faso. Leta y'iki gihugu atangaje ko yaburijemo umugambi wo gurika ku butegetsi Kapiteni Ibrahim Traoré, ikavuga ko rero wari wateguwe n'abantu baba muri Cote d'Ivoire. Minisitiri w'umutekano kandi Mahmoud Sani ku wa kabiri yavuze ko iriya coup d'etat yari yobowe n'abasirikare ndetse n'abahoze bakorana nabo rero yise abayobozi byihebe. Yunzemo kandi agira ati aba mu ntego bari bafite mbere yuko umugambi wabo uburizwamo mu cyumweru gishize kwari kugaba igitero ku ngoro ya Perezida Traoré ndetse no guteza imvururu no gutuma igihugu kigenzurwa n'imiryango mpuzamahanga. Uyu kandi yavuze ko
abari bateguye iyo kudeta bari banapanze n'imitwe isanzwe ikorera iterabwoba muri kariya karere ka Sahel kongera ibitero kandi ku ngabo no ku banyaburkina Faso mu rwego rwo guteza imvururu nk'uko aya makuru akomeza kubitangaza. Captain Ibrahim Traoré rero ayoboye Burkina Faso kuva rero muri 2022 nyuma yo kugera ku butegetsi nawe akoze kudeta. Ikindi kandi mu myaka igera kuri 3 amaze ku butegetsi muri Burkina Faso kumvikanye amakuru menshi agendanye rero n'imigambi yo kugerageza kumuhirika, harimo rero uwo mu gushyingo umwaka ushize. Leta kandi y'iki gihugu cye yemeje ko umugambi nk'uyu nguyu rero wongeye gupfa mu gihe cy'umweru agishize. Rero hari abasirikare benshi barimo ba ofisiye babiri batawe muri yombi bakekwaho uriya mu ugambi. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bwa Afurika rero rimwe mu bihugu byakunze kugenda bigaragaramo kudeta ku rwego rwo hejuru cyane. Uyu Captain Ibrahim Traoré rero nkwibutse ko nawe yafashe ubutegetsi akoze kudeta nyuma za gutangaza ko rero hagomba kuzaba amatora gusa. Kugeza n'uyu munsi rero abantu benshi baracyategereje igihe nyakuri amatora agomba kuzabera, gushaka rero umukuru w'igihugu cyane cyane ugomba rero kuba yayobora igihugu nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Reka ngaruke mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa kabiri ku itariki 22 Mata, Major General Joseph Nzamwita ambasaderi w'u Rwanda wagenwe mu Burusiya yashyikirije witwa rero Mikhail Bogdanov minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burusiya ibyangombwa bimwemerera guhagararira igihugu cye Moscow mu gihugu cy'u Burusiya. Nzamwita kandi yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya mu Kuboza 2024 kandi yabanje kuba umunyamabanga wa perezida mu bijyanye n'umutekano, kandi mbere yaho yabaye umunyamabanga mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutasi n'umutekano NSS. Nzamwita kandi yasimbuye Lieutenant General Mushoka Manzi wari ambasaderi mu Burusiya kuva muri 2019. nk'uko ambasade kandi y'u Rwanda mu Burusiya ibivuga, umubano w'ibihugu byombi watangijwe rero mu 1963 kugeza kuri ubu ngubu, kandi ibihugu byombi bifite umubano mwiza binyuze mu butumwa bwa diplomasi ku rwego rwa za ambasade. Ubufatanye kandi bw'ibihugu byombi bugaragaza mu nzego rero za politike, igisirikare, uburezi, iterambere ry'abakozi, amahugurwa ndetse n'umuco nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ni mu gihe kandi ibihugu byombi bifite ubufatanye mu iterambere ry'ingufu za nucleaire ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burusiya kandi butanga buruse za kaminuza ku banyarwanda n'amahugurwa amwe ku bapolisi. Abanyeshuri kandi bo mu Rwanda bagera kuri 800 barangije kaminuza zo mu Burusiya mu myaka barangije kaminuza zo mu gihugu cy'u Burusiya mu myaka 50 ishize mu byiciro bitandukanye birimo amategeko, hakaza rero ubuvuzi, hakaza ibibazo mpuzamahanga ndetse no mu bumenyi bwa politike. Abo bose rero akaba ari bamwe mu bagiye barangiriza muri kaminuza zikomeye mu gihugu cy'u Burusiya. Abanyarwanda rero bafite pasiporo za serivisi ndetse n'iz'abadiplomate nabo bazajya bajya mu Burusiya nta viza basabwe, nyuma rero yo gushyira umukono ku masezerano muri Gashyantare 2024 ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burusiya. Urumva ko rero ari amahirwe akomeye cyane ku badiplomate ndetse n'abafite pasiporo za serivisi. Abo rero bose bakaba bemerewe kujya mu gihugu cy'u Burusiya nta viza basabwe. Pasiporo y'igihugu cy'u Rwanda rero ni imwe muri pasiporo ziri kugenda zizamura agaciro cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye, ariko by'umwihariko no hakurya y'umugabane wa Afurika rero hari ibihugu byinshi bitandukanye nk'ibirwa bitandukanye. Rero izi pasiporo cyangwa se pasiporo y'inyarwanda ushobora kuba wayitemberanamo muri ibyo bihugu, by'umwihariko rero nta viza watswe. Nko muri Aziya rero murabizi ko Qatar ari kimwe mu bihugu byafunguriweho amarembo ku banyarwanda bose, cyane cyane abafite rero pasiporo cyangwa se abakoresha pasiporo y'inyarwanda cyangwa se yo mu Rwanda uko nabivuga kose mu rurimi rwumvikana neza. Rero urabizi ko muri Qatar nta viza bisaba rero kujyayo. Ni ibihugu byinshi bitandukanye rero, ni urutonde rw'ibihugu byinshi tuzakunyuriramo birebana rero n'iki gikorwa. Kuba rero abafite pasiporo ya serivisi ndetse n'iz'abadiplomate nabo rero bagirira ingendo mu gihugu gikomeye nk'Uburusiya ku mugabane w'Uburayi ndetse kandi nta viza basabwe, urumva ko ari ikintu cyiza cyane kandi gikomeje kugenda kigaragaza gushyira hamwe ndetse no gukorana ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burusiya. Diplomasi ni ikintu gikomeye cyane rero
kimwe mu bintu bitanga amahirwe menshi cyane. Urumva ko rero ibirebana n'ishoramari, ibikorwa by'ubuvuzi, kwiga ndetse n'ibindi byose byagiye bigerwaho rero bitewe n'imibanire myiza hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya rero amakuru akavuga ko bafitanye umubano kuva mu 1963. Urumva ko hashize imyaka myinshi cyane ibihugu byombi rero bibanye neza ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Reka mbashimire rero kubirebana n'ayo makuru twari turi kukugezaho 5 kuri 5. Mukomeze kubana natwe mu nkuru zacu zigezweho, ari nako mukora kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo muba mbere mu kuba mwabona amakuru yacu 5 kuri 5. Umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese, mukomeze kubana natwe.